سروکی هریما کردستان نیچیروان بارزانی لسر سوری و لسر سروکی و احمد الشرع خفی گوت شرع در فتا داوی سوریه. سروک نیچیروان بارزانی ده پیوینه که خدا لگل روزنامه‌وان و نویسکار بریتانی امریکی دکتورا کانتا احمد کد مالپرا سپیک تاتور یا استرالی دا کار دکه دوی هف پیوینه دا سروک نیچیروان دبیجه نه نوندی یعنی لا مرکزی ده دستلات دا لسوری جبوی ولاتی گلکی گرینگه یعنی دبی سوری ولاتی لا مرکزی به گوت به بشداربونه که به باندور یا همو پیکاتیان سقامگیری و آرامی لسوری چینابه دبیجه حسده قربانیین گلکی مزن دان و نابه او چکن خود دینن کنجن خود ین لشکری جخوا بکن و با اوه کی تاکه کسی بی تو گارانتیه که تبلی ارتش سوریه ببن دبیجه حسده دشر دجی داعش ده بهتری 11,000 شهید و 32,000 بریندار دانه و نهاجی ارک پاراستنا گرتین داعش و کامپا هول لسر ملی هزن سوریا دموکراتیک حسده سروکه هریما کردستان دبیجه دما من احمد الشرع دید مل سر تهدید و گفن داعش و گرینگیا پیوندیا لگل هف پیمانیا ناف دولتی یا لدجی داعش گوتو بیش کر تیم که رودام تماشاوان این هیجا گلکی زیرک گلکی چالاک لامریکا هیا لواشنطن و لنيويورك دو اوفیسین مهنه هر دو جی لجه بریاره که لسر پیش روژا دنیای او جهن بریاره یعنی نيويورك و واشنطن بریاره لسر پیش روژا دنیای ددن بریاره ناف دولتی جوه داره در کفن روداولوره نيويورك واشنطن ریوبری اوفیس روداوه لواشنطن دیار کرده ده کنفرانسه که روزنامه‌وانی ده پرسا روز آوای کردستانه پرسا سوری دانی پیشی سروک امریکا دونالد ترامپ بحثا گارانتی کرنا مافین کردان و پیکاتین دن لسوری کر ترامپ گوت بری کو برسوا جدی بده دیار کرده گوت دنگی تگلکی نازکه باش نابیسم دنگی خانه کی بلند بکه پشترا دیار کرده دنگی خانه کی بلند کر و با آوایی که جدی ادی دونالد ترامپ برسوا ویدا ده درباره پیش روژا سوری و پیکاتین لوی ولاتی جنابی سەرۆک بڕیارەکانی ئێوە لەبارەی سووریا خەڵکێکی زۆری دڵخۆش کرد بەڵام ئێستا پێکاتەکان کورد و دروز و کریسیانەکان داوا لە ئەمریکا کەن کاوکاریان بکەن جۆرێک لە ئۆتۆنۆمی و وەلامان کاتدا مافەکانیان پارێزراو بێت لە سووریا نوێدا ئێوە ئامادەن هاوکاریان بکەن Ez bawerim Sûriyeyê rêyeke dûr derbas kiriye. Her wekî hûn zanin, serokê Sûriyê sê hefteberê li vir bû. Kareke nehêsane. Çendîn sed sal pirzgirêk li wir hebûn. Lê bi baweriya min ew karekî baş dike û baweriya min pê heye. Centuries of problems, but I think he's going to do a good job. I mean, I have a lot of confidence in him. Yeah, please. امریکا تماشاوان هیجا مزنترین بنیرن مزنترین کنسل خانه خواه لجیهانه لکودره وکر لپایتخت کردستان لهولیره وکر ایرو وکر ده مراسم وکرنه ده سروک مسعود بارزانی سروک هریما کردستان نیچیروان بارزانی سروک وزیر مسرور بارزانی جیگر سروک وزیر قبات طالبانی هجمارک بر پرسین بلند دین امریکی و کردستانی بشتار بون جبو وکرنا وی کوملگاه کنسولی جیگر وزیر دروی امریکا میشائیل ریگاس سردانا هولیره کر و ده مراسم ده آمده بو نیچیروان بارزانی و مسرور بارزانی گوتارین خو پیشکش کرن تکزی لسر پابندبونا هریما کردستانه به هفبشی استراتژیک لگل امریکا و پشتگیری لسیاست دونالد ترامپ جبو آشتیا نافچه کرن نیچیروان بارزانی گوت وکرنا کوملگاه کنسولی نشانه و پیوندیا بهیزه که یا کردستان و امریکا هیا جیگر وزیر دروی امریکا میشائیل ریگاس ده اخافتنا وکرنا آوایی کنسولخانه ولات خوده لهولیره گوت و امریکا ده پاراستنا پیکاتین لعراق و لسوری بردوام به
هەروەها خودی بەرژەوەندیên هەڤبەشن دەپاراستنە مافên کێمینەین ئاینی و نەتەوی دە لە عێراق و سووریە چ دۆستێک نینە مەزنتر بە ji ویلایەتên یەکگرتیش بۆ ئازادیە ئۆلی ئەم بەهێز بەردەوام دەبن لەسەر سەرکردایەتیکردن بۆ پاراستنە ئازادیە ئۆلی لەسەر ئەنسەرێ جیهانێ. سەرۆکê Partiya Tevgera Netewperest li Tirkiye MHP Dewlet Bahçeli dibêje pêwîst e Hesedê û peyê jî çekên xwedeynin û pabendî rêkeftina dehê adarê bin. Bahçeli di hevpeyvîneke xwe de dibêje banga İmralê ya çekdanînê ne tenê ji bo PKK ye. Lê ji bo pêkhateyên dinê jî ku girêdayî PKK ne. Bi taybetî Hesedê û YPG ev Bahçeli dibêje ku li Bakurê Rojhilatê Sûriyê bi bandorin û hîn çekdananî ne û pabendî banga 27 Şibatê ya İmralî nebûne. Got divê Hesedê û YPG pabendî wê rêkeftinê bin ku di dehê adarê de li gel Rêveberiya Şamê hatiye îmzekirin. Bahçeli herwiha dibêje ku ew danûstandina nakin ew bi temamî ji bo proseya danûstandinan girtî ne û beşdarî tiştekî nabin ku zerarê bide yasaya serweriya Tirkiyê û felsefeya dammezrandin û avakirina komarê. Binêr, Abdullah Öcalan ji PKK xwest çekan deyne. Lê ew daxwaza çekdanînê ji Hesedê nekir, ji YPG nekir. Berpirsên Hesedê jî dibêjin ji wan nehatiye xwestin ku çekan deynin. Ew çekan danaynin. Eger ew çekan deynin, weke pêkhateyên din Elewî û Durîzan ew ê rastî komkujiyan werin. Niha ev mijar bûye babeteke sereke li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê. Serokê pesekê weke nimûne Bayram Bozyel got Tirkiye pirsgirêkên xwe derbasî Rojavayê Kurdistanê dike û armanca Tirkiye tenê dijayetîkirina Kurdan e. Bozyel da zanîn ku çekdanîna Kurdên Rojavayê Kurdistanê di rewşa niha de xeteriyeke gelekî mezin e û nabe Kurd çeka deynin Hesedê nabe bi gotina Bahçelî bike û çekan deyne. Li aliyê din cigirê serokê pewekê Mihemed Can Ozbey jî got heta Kurd li Rojavayê Kurdistanê negihîn statûyeke fermî ya navdewletî divê ji bo parastina xwe dev ji çekan bernedin. Ozbey bal kişande ser nebûna dewleteke navendî ya bihêz li Sûriyê û got di rewşeke wiha de divê Kurd xwe biparêzin. Maşallah da kak Rêveberê Ofîsa Rûdawê li Amedê raport amade kir. Pêvajoya aştî û çareseriyê bi nîqaşên nû re berdewam dike. Gelo çekdanîna PKK hêzên Sûriya Demokratîk jî li xwe digire yan na. Li gorî serokê giştiyê MHP Dewlet Bahçelî banga çekdanîna rêberê PKK Abdullah Öcalan Hesedê jî li xwe digire. Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK çekdanîna Kurdên Rojava wekî xetereyeke mezin dibîne. Li gorî rêveberên PSK di rewşa niha ya Rojhilata Navîn de ne pêkanek û Kurd dev ji çekan berdin. Ev siyasetekê şaş e, ev siyasetekê xelet e. Yani Türkiye problemê xwe dibe dike nava Rojava û Sûriye. Yani problemê Türkiye zêde serê Türkiye ne serda jî dixwaze Sûriye problem berdewam kin. Tenê mesele çi ye dijayetiya Kurdan. Kurd li vir nebin xwedî statûyek. Dibe Türkiye vê siyaseta xwe biterkîne. Eger neterkîne li wir jî problem safî nabin, problem nava xwe jî safî nabe. Ev pêvajoya ku dest pêkirine jî safî nabe. Adi duan. SDG bi gotina Bahçelî çekber nade. Peki Öcalan jî tiştê ku gotina wî hewayê bibîne nabêje. Rêveberên Partiya Welatparêzên Kurdistanê PWK jî li hemberî daxwazên çekdanîna Hesedê nerazî ye. Li gorî PWK heta li Rojavayê Kurdistanê statûyeke fermî ya navneteweyî çênebe divê Kurd çekên di destê xwe de biparêzin. Li Rojava bi tawayî Kurd divê çekber nedin, xwe biparêzin.
روشا سوریه البر شاوایه و سوریه هی دولته کی به ناو دولت سوریه تنیه لوی داره هنک هزن دستلاتارانه کرد هرما خود دستلاتارن و نمونه کی وکیو که خوزایی جیانا خود دومینن خود پارزن لویا د ناو قادا د ناو نتوی دا هی نگیشته ستاتویه کی حتی کرد لوی داره نگیشن ستاتویه کی دو دف شکا بر ندن چاوین رایدارن دولتا ترکیه جی و چاوین پرانیا کردا جی نها لپیشوچونن لروجاوای کردستانیه مجارا چکدانین آنجی پاراستنا چکان روجاوا سرکه یا حردو آلیانه ماشالله دکاک رودا و آمد لباجار شامه جی ورکشوپک لسر ولاتی بونا دناورا ناسنامه و دستوری ده بریوچو زیدون زعبی لیکولینر دواره ناسنامه ده او سمینار یعنی او ورکشوپ پیش کرد جکالی که وقت با آمده کرن نوانده اوروپیا لیکولینین کردی نوانده CDC نوانده گوهرتنا دموکراتیک و نوانده زلاوا او ورکشوپ هاتی آمده کرن این هاوسا کمال سر های الی تماشا بکن إن الثورة العربية طبعا الثورة العربية الثورة في القطر العربي السوري نعم هون اختزل التاريخ السوري بفترات محددة وكأنه التاريخ السوري بدل من هي الثورة لما طلع الإعلام السوري قسمنا لفريقين، فريق يقول هذه أسوأ وثيقة في التاريخ وفريق يقول هذه أفضل وثيقة في التاريخ. للأمانة كل المحاضرات اللي عملتها ما حدا قال لا عم يقولوا عن أحسن وثيقة في التاريخ ولا عم يقولوا عن أسوأ وثيقة. عمليا الندوة هي ورکشوپ دانیاسینه که بلز بوش تگه ناسنامه دستور و ولاتی بونه و پیوندیا ارگانیک نورا دستور و ناسنامه نشتمانی و مافن جواک و مافن مروانده و وکی پیکخاتین پوگریدایی. دریاوی ورکشوپیرا مدکاری بو امو بشدار جاوکی بدن سر دستورین جداین سوریه و پیشان بدن لکو دره کماسی هبون و لکو دره خالن ارینی هبون. و د انجام ده ام دیالوگا که وکن لسر مجارا دستوری چمکی حتی نها پرانیا بجارین سوری مجولی تشتین روزانه نه جدل و گوبیر لمجارن جوهری بکن وکی دستوره نعم على حالها الوقت الحالي انا مع الجمهوريه سوريا تمام يعني لكل الوطني ما فيها سوريا هي 1920 احنا بنقرا ونطلع الكلمات وضع صراحة ندوة جميلة يعني من ناحية النقاشات. براستي سمينارك باش بوج آلية نقاش و ديالوغا لسر سياسات و ديمقراطية و بو من وكي جنجترين بشدار تشتكي برجوان بو. صدق أصغر واحد هون بمكان تزور رائع. اليوم هي في مجلس الشعب الصورة السوية المخطوطة بلاش نحكوها جنوب افريقيا اكلت 5 سنوات على دستور مؤقت وهي ما شهدت احسن من